First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Біздер, конечно, банкке келдік. Ну, мыналарды аламыз, давай ал. Сәлем достар. Бля, қыдыру үшін, барлығын есту үшін. Так, мына жақта емес, ана жақта басқа банктар бар. Так, следующий. Так, мен ғой, мен екеуміз ғой. Сәлеметсіз бе, ағай? Сәлематсыз ба, сізге банкке келдіңіздер ма? Біздер банкқа жаңадан орнасып жатыр едік. Мына билеттер бар ғой, онда сіздер банкте работать етесіңдер. Вот, отлично. Все, работайте, все. Наконец-то демалыс. Наконец-то! Ага! Отпускной. Вы что, с ума сошел? Что? Нет! Только не это! Ну ладно, вот сидеть будем жарко. Тревога! Закройте все! Тут маньяк! Объявляю, тут маньяк. Қандай не тревога не. Так, стоп, не поняла. Так, все, хватит. Қызым. Золото не надо брать. Мама. Маньякская. Пожалуйста, хотя бы. А вот это забираю. Понятно? Ну да. Все, усери отыр. А сен не нағылдеп жүрсің, а? Усери. Я маньяк. Да, друг пожители. Кеттіктер. Жылдам. Түрме. Только нет турме. Подожди. Аналар қайдан жүрін түсінбеймін. Кешірім, сіз кімсіз? Мен директормын, усери. А сіздер новенький? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз ба? Бізде просто... А сіздерде неге басқа киімдер тұрған? Біз мына жерге без киім келдік. Просто такой мода. Голый. Курткасы астымызда кием, мынадай. Сіздер клиентсіңдер. Стоп. Клиент? Какой клиент? Мы вообще-то... Директор, где директор? Мен ғой директор. Ой, простите. Все. Баса бермеңдер. Мне страшно очень сильно. Смысл тут закрылись? Кешір, у нас был не жаблада. Ну ладно. Все, осындай банктегі не болды? Эй, храпеть хватит все! Кімге сол видео ұнады? Солай подписка. Барлығыңызға пока-пока. Пока. Бағынан бері құтырып жүр. Пока.